Tuloy tayo nag-adal the Word of God about health, about healing. Because that we get healing school. Amen. Amen? Hallelujah. Kanong kay bagbaga, nga ti healing, aggapo amin dito the Word of God. Kay healing, iti divine healing. Kailangan nga mum ti Word of God, tapos magasan ka. Kailangan nga mum ti Word of God about health, about healing. Amen. Kaya't naibagbaga, kailangan mamamum ni Father God as your healer, as your health, ni Jesus as your healer, as your health, the Holy Spirit as the Spirit of health, amen, healer, and the gospel. Hallelujah. At ano may biyag na di maliplipatam. Magkakada kayo nga titunay nga makaibiyag ti Word of God na jayhan na maliplipatan jay naadal na. Jay nangag na. Jay ti makai-apply kenda jay ti talaga nga mang-enjoy iti benefit iti gospel. So nga kailangan nyo tagiti teachings. Hangaw mo una da jay manifestation ti healing. Umon una da jay medicine. Kat ti medicine tayo is the Word. O kita tayo ay Psalm 107 verse 20. I-exhort ko lang basit na dyan. Iti na-aral tayo na palpalabas. Magkita tayo. Okay. Let's read. So magkita tayo dyan, He sent His word and healed them. Inbaon natin sa una, kaya't inagasa na isura. Sino the word nga naibaon? Ni Jesus. Hallelujah. So nga the word, tayan ti healing. Amin, halos. The word, tayan ti faith. The word, tayan ti revelation. I want to reveal the Holy Spirit without the word. The word, tayan iti salvation. Amen. Kailangan nyo ti word. Hallelujah. Kailangan tayo amin. So ngay babaga, kailangan nyo maliplipatan din ang gagyo. As naisurat ito Proverbs. Proverbs 4, about the word pa lang. Exhort ko lang tadi. Nung umay kayo dito ay, the word, interesaduhan nyo. Proverbs 4, 20 to 22. Sige. Pay attention to what I say. Listen closely to my words. Okay. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are right to those who find them, and have commands over them. So magkita tayo, health. Amen. The word is medicine. Hallelujah. For our bodies. Amen. Iso nga kailan hanga pumatmanaw ije matam. Kanayon nga basbasaem. Kanayon nga imid-meditate mo. Kaya't kailangan nga ije heart. Nga agyan the Word of God. Ta, life. Dayta. The Word is life. And the word is health. Hallelujah. So now, dagita ti kailangan nyo nga i-meditate. Always meditate the word. Pray nga grema. Pray nga hanyo malipatan. Kanagbalin nga part of your life.
Thank you, Lord. So now, additional nga teaching about healing, deliverance, na yun na rin ito iti 1 John chapter 3, beginning verse 8. Ijay tayo nga tuloy nga gadal. Okay, 1 John chapter 3, verse 8. Basa. So magitayo dyan. Di may isang rason ngayon may ni Jesus nga nag-appear or nagkatawang tao, naging flesh, is to destroy the works of the devil. Amen. Iso ang kailan makita yo jay mission ni Jesus, nawapangin may suna nga naglasag. Because, amo tayo na dyan, ni Jesus naglasag. The Word became flesh. Tisaw nagbalin nga tao. Amen. The purpose na day to destroy the works of the devil. Timay sa nga aramid ni Satan, sakit. Kailan may register ka na kayo rin. Amin nga sakit. Ti author ti sakit ni si Satan baban ni basol. Dati awan sakit ti tao nga rod. Si Genesis. Nagkaroon lang ti sakit ti tao, di nagbasol ni Adan. The source, the origin of sickness and diseases, ket the jay sin, jay basol ni Adan. Jay laeng nga nakapasok, ti patay, nakapasok mo lang jay ti sakit. That's the work of the devil. Amo yung gaminuhan nyo makita nga ti sakit kat nagapukin ni Satanas nga bungan ti basol, masadot kayo nga mang-resist. Tati amo yun ni Apo Diyos tinangitad. E di no ni Apo Diyos enjoyum because awantated ni Apo Diyos nga dakas. All gift from above are good. Amen? So nga lang nakita yo, nga ti sakit is from the devil. So makita yo ni Job, sino nang pasakit kini Job? Ni Satan. Sino nang pasakit? Ijay, nakubunga na jay, nga babae, binalo ni Satan ti 18 years. Sino? Tagiday ng parparigat ti tao ngayon napan winarwaran ni Jesus. Ni Satan. Acts 10:38. Amo tayo diay. How God anointed Jesus of Nazareth. Amen. Who went about doing good, healing all that were oppressed of the devil. Sino the oppressor? Ni Satan. Sino the healer? Ni Jesus. So kalan makumbinsi kayo, amin nga sakit, fruit of sin. Kailangan nyo nga i-reject. Because that mission ni Jesus, din may iso na to destroy the works of the devil, kat may isang works of the devil is sickness or disease. Hallelujah. Malalayo ba? Kailangan guraan nyo ti sakit. Anyo nga kadwa.
Maraming sa na dati hangaron ka mga risrisis. Because lack of knowledge of God's Word. Wala nga mabaling ako na yung mga pasakit mat ni Apo Diyos. Adamat yung kunan nga, han ko nga ikarga kada kayo, dadya inkarga nga sakit ijay Egypt. Adamat dadya kunan ni Jesus ijay revelation after the cross. Nga dadya Jezebel nga dadya, nga manakikamalala, ken naday, ililid na ti tao nga mga antinay daton ti Diyosen, kat makikamalala na ti spiritual and physical, kat pasakitak ko na ni Jesus. Ti anak na. Amo yung, kalan may ilasin nyo the difference. Dagi jay judgment. Sino ba'y tinatamtamaan ti kakasjay? Dagi jay lumaban ti anointing ti Holy Ghost. Are you getting something? Ngamnuhan nga si kada ay, si kada jay anak ti Diyos. Nga kayat na ti ag-serve kini Apo Diyos, kat umay dagi jay, nalawag nga ni Satanas ti ay. Because you are not under judgment. Kanan may lasin nyo rin. Hallelujah. Ni Satan the author. Iti sakit. So nga nyo nga, dagita sakit, nga may experience sa'yo, aramid ni Satanas. Kat naabak mo't ni Satan. Nga kasano nga maabak mo, nohan mo nga mo ti gospel. The word of God, nga kasano ting kasta ni Jesus, nga nang destroy the works of the devil. Kailangan ng kagdangag ti teaching. Kailangan mapangkay jay church, nga believe ti healing, miracles. Ang kamapan jay church nga kontra ti healing, ti miracle, because anak ka maisurwan lagi ay. Amen. No kahit mo ti magasan, mapangkadayan ti mga ipi-preach ti healing, deliverance. Tado tatati nalilaw ni Satanas, handa nga mo ti complete gospel. Saday bagbagang nga full gospel. Amoy ti full gospel, han nga half. Kompleto kumadayay. Pero, ibagbagada, full gospel, pero madida man ti healing, deliverance. Madida ti baptism, ti Holy Ghost. Amin nagadahay teaching the gospel. No full gospel ka, believe ka amin ni Jai. Amen. So now, mabantayo dyan, for this purpose, the Son of God, ni Jesus, was manifested. Na parang or nagkatawang tao, that He might destroy the works of the devil. Katimay sa nga works of the devil, sickness and diseases. So ngayon may ni Jesus to destroy sickness and diseases. Pero the teaching ija, how and when. Kasano na nga dinestroy the works of the devil about sickness and diseases? Ken kaano? Sa dinno, tinang dadaula na. Kailangan magitayo na dyan. Amin na kita jay cross. Pero kastoy, sakbay na, kita tayo ba di verse na talaga nga ni Jesus, He came and became flesh. That the word, ngayon baon ti Ama, nagbalin nga lasag, and healed our diseases. So, nadya kanta-kanta tayo,
You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the God or the Lord, my healer. Apay kan kantaan tayo dalay. Because ni Father God, so tinangibaon dyan sa una, katinagasan na tayo. Ngam kailan makita, kasanuti pa ng agas na. Han kakasin siya na ito. This is more than science. Greater than science. Oray kasano ka-high-tech ti teknolohiya. Tata. Handa nga kaya nga patasin jay in workout ni Jesus in the cross. Hallelujah. This is more than physical. More than science. Amen? Okay, sige, mabantayo. Hebrews chapter 2. Tingag tayo nga nalaing. Kanahan tayo maliplipatan. Katay di mangag tayo, meditate tayo, nga nagbaling nga life. Amen? Chapter 2 verse 14, in the Hebrew. So nga, iso ti purpose, and many Jesus, at nuhan tayong ma-experience ti health, sayang paypiman, diin mayana. Sayangam jay minisyon ni Jesus. Sila dumatumot, nasasanot na ti teaching. Tunod na lang ti rikriknanda sa daumay. Awan amuda ti Word of God. Imbag pa lang no, minsan tamangagas ni Apo Diyos. Ano pala tilihan sa'yo magasan, nurihan na nga mamu ti Word of God. Pero yung kunaan nga, kasday na nga kanayon. One day, kayat mat ni Lord nga agro ka. So nga haanan nga tumalab di ay takayat na nga maawatam jay teaching. Amen. Okay, sige basa. Yan. So makita yung since the children have flesh and blood, tangay da tayong umay na isalakan at dati lasag kindara tayo, he too shared in their humanity. Umay met nga nagkatawang tao akas kada tayo, nangalamet wano nagbalin nga flesh and blood. Hanga nangalat to'y lubong isuro-suro kon. Dadya word nga mismo tinagkatawang tao. Hanga nangalat tilasag na kin ni Eva, wano kin ni Mary. Kasi no nangalat kin ni Mary, sinner isuna. Sinner jay bagina. Ta sinner ni Mary. Baka kunayo awan pas basol ni Mary. Anya nga awan, aming nga tao nagbasol. Sinner, tanatawid tayo aming nga bagi tayo kini Adan. Amen. Isung awan na ala na ijay. E di na isikog kini Mary, aramid ti Holy Ghost jay bagi na ijay. Isu nga holy body. Now, apa nga kailangan nga magkaroon isu na iti body nga daan iti blood so that by His death tapno mabalin nga matay. Amen. Tapno mabalin na nga alaen dajay sin. Tapno mabalin na nga alaen jay pain.
Tapno mabalin na nga alaan jay curse. Malalayo ba ti teaching na rin? That's the gospel. Okay. Isu nga nakishare ni Jesus, iti kinatao tayo, nagbalinmat nga tao kas kada tayo, that He might, that by His death, tapno babaan di papatay na, He might break or destroy the power of Him who holds the power of death, that is the devil, that He might destroy the power of the devil. Kati power ti devil, saksakit. Ado ti power na, pero focus tayo nga ti healing. Deliverance. Iso nga lang makita yun ay. That's the mission of Jesus. It's the cross. Oh, hallelujah. Iso nga ron nga ijay cross. Kanayon tayo nga ibaga-baga na jay Isaiah 53. Matthew chapter 8, verse 16 and 17. And 1 Peter chapter 2, verse 24. Kanayon tayo nga ibaga-baga na jay. Ha? Tapno makita yun in workout ni Jesus in the cross. Ito na nga dinestroy the power of death. Isu nga din na pa isu na di cross, natay isu na di talo, nga ipapatay, natay isu na in the spirit, na isinay di Diyos di cross. My God, why hast thou forsaken me? At that time, ngay bagbaga na dihay, na isina isuna in the spirit. And then after that, natay ti body, natay ti bagi. And then after that, the soul in his spirit na went to hell. Binayada na ti eternal death by his soul. That's your complete salvation. Freedom. So na-save the spirit tayo, ti panakaisina na iti Diyos. Binayadan ni Jesus. Tapno, no awatam ni Jesus, may reconcile ka. And then binayadan natin impyerno. Tanawatam ni Jesus, ang kamapan ni Jai. And then by His body, binayadan natin sakit. Isu nga na jay bagina, in save na jay bagi tayo. Jay soul na, in save na jay soul tayo. Jay spirit na, in save na, jay spirit tayo. Kompleto. Oh my Lord. Alam nakita yun, dyan di batayan the healing. Dyan di batayan the deliverance. Nung makita yun dyan, dyan nga naabak ni Satan. Kitaan nyo that he might destroy the devil, the power of the devil. Adaan power na iti patay. That is the devil. So nga naabak ni Satan man pa iti cross. Di ba yung suro-surok na dyan kada kayo? Kamno, minsan lang gamin, ikasate huwag yung suro-suro. Siyempre, kaya't mi nga ibuhos gamin. Kamno, sagay saan mi lang kuma. Tapno ma-explain nga nalaing. Apay magbagamili eh. Kaya na apay magbagan tayo scripture. So, ulit akmanan. The Spirit ni Jesus, in save na the Spirit tayo. Iti spiritual death. Jay soul tayo, in save na by His soul. Na torture His mind, will, and emotion. And then, napaan, the kararwana ijay Hades, ijay hell.
That's for your soul. Amen. And then your body, by His stripe, by His punishment, by His wounds, we are healed. So we are saved. We are healed. The devil is defeated. Pero kailangan, ulit ako manan, di ba isang rason na dyan? Di ba insursuro tayo? Pero narit nga ngayon, minsan ipaulit ni Apo Diyos, ijay atonement ni Jesus ti substitute tayo. Amo yung di substitute, isuna ti ng subsi, ng proksiken ka. Amen. Sika kumadibang bayad, pero hanggaon nga may kari, so adatin ng subsi. Isu nga din may ni Jesus, nagistan isuna, nga kaslas sika. Nagistan isuna in your name, nagistan isuna, iti kasasaad mo, inala na aming nga basol mo, tay sunat substitute mo, tas ka kumadya maikrucify. Pero gaputa saan kang mabalin, isuna tinagistan. Isuna tinay-crucify. And then, nagbaligi jay substitute mo. Jay proxim. Pero aming intrabaho na, that's for you. Isu nga na dyan nga ko na-punish isu na all His punishment, judgment, because of our sins, pain, wounds, dajay amin nga inala ni Jesus di bagina, He took all those things. Inala na amin nga penalty ti sin. Hala nga penalty, jay sin inala na. And jay penalty ti basol inala na. Sana inlan sa jay cross. Tapno sika, maset free ka, maagasan ka. Napan kanya na jay judgment. Tapnuhaan kang ma-judgean ti sakit because you are forgiven and you are free from the power of Satan. That's the power of the gospel. Jay kamahilan. Jay ti kabutbutang ni Satan nga maamuam. Tay jay nga naabak. Ngam ka makigimong, han pa lang ang mabutang ka. O pan makigimong, paturugok mo lang na ko. So, ang madanagan no yung ka makigimong. Ti pakadanagan na no receive am jay message. Ngam no mapakalamang matuturog. Haan ka mabutang. Sige bay, am nga mapan, tapat turugok mo lang. Kuna na eh. So kailangan, lumay ka, kailangan mabitag nan matam. Mandenges kalin Apo Diyos. Hallelujah! Hanggang may matuturog dito eh. Amen? Oh, rabahaya, rabase. So now, that's the gospel. Amo yo, siyak na di basihat. So, within 4 years, nga nagsapsaparak iti pain, I know that is the works of the devil. So, in-apply ko amin nga mok. Pero parang hindi obra. Pero sa anak latanga give up, because I know nga Jesus took all my sins away and He took all the penalty of sin.
by His punishment at Calvary, so I am healed. Dadya lang di bataya ka dyan. Ngahan nga mabalin. Ngaglangsot di ay. Han ngaglangsot ti cross. Pulos nga ngaglangsot ti Diyos. Amen? So, imid-meditate ko rin day and night. No kumapkapoy iti pambatikas parigan permiti pain in my body, mapana ki jay. Oh, thank you, Jesus, for dying in my place at Calvary. You took all my sins away and its penalty. Aming nga penalty ti curse, sin, napan aming king ka. So my body is now free from sickness and diseases, saved from sickness and diseases, sanctified, holy body, healthy body, saved from the power of Satan. O kuraklatay jay. So kasi ti lumaban nga kuna tayo, i-fight tayo. Dajay gospel. Dahil kunada nga fight, the good fight of faith. Tanang nga abakan ni Jesus for us. Nangabak tayo maten. Pero ti kurang na lang is your knowledge, your teaching. Ada ba teaching mo ditoy? So nga, ikukuha ka na kayo di teaching. Nakalaan makita yun dyan. Ngamin nga penalty, inkabil amin ni Father God kini Jesus, ijay cross. Amin nga unget na inkabil na kini Jesus. Amin nga sakit inkabil na ijay. Inalan mo't amin ni Jesus, kating crucify na, iso na tinakarik na ijay. He is your substitute. So the devil was defeated. And he is defeated forever. Nakaba ka na nga, ijay cross. Ta inabak ni Jesus isuna, ijay penalty. Hallelujah. Isuna nga ruti tagadarom. E dinaabak, ijay korte. Tada ng bayad, jay basol tayo. Awanan pangidarumana, if you believe. So nga naabak kay suna jay korte, jay heaven, by the blood of Jesus. Ay. So we are healed. Awanan te right na kita nga evil spirit of sickness and diseases. Jay mata ni Jesus, binayad na sakit ni mata. Jay lapayag na, binayad na sakit ni lapayag. Jay ngipin na, binayad na sakit ni ngipin. Jay ima na, binayad na sakit ni ima. Sakit ni saka, kidney, puso, high blood. Oh my Lord. Hallelujah. Oh, Dati ingkasta na nga ng destroy. Okay, mapantayo dyan. So nga na pola mo na diay. So nga iso na may nga powerful. Amen. Sige. Mapantayo dyan Colossians. Kanan tayo nga. Ad-adalang kumanak kami nagitoy. Noon alpas, urayin preach ko, kaadalan. Noon ni Rumaran de record na denggendenggem. Uray 100 times. 1,000 times. Siyak tupay, dati denggendenggek kaminsay. Pamisan dyan minsay, kmat lang. Denggendenggek. Hindi makaibainti nga nangagkukot. Ada sabali. Nga naawatak, namin 20.
Ora bahaya. No, minsan, natayo kami, nangagkuraitan, ti barbaro kumamanin. Ora di kakadwa no minsan no in-explain mo. So no minsan, kurkurektare kan isuda ta, i-explain ko pa lang about the blood. The blood ni Jesus, kung aja blood na, dadjay ngay, kung na naman na, jay siit ngay, jay ulo na. Ital naman, agura ka, i-explain na about the blood. Dahil tati tao nga, naagam kalaunay ngam no ibirak mo lang amin, nga isurking ka, baka awan mabatbati. Diyak pala nalpas jay blood, jay kuro na ngay nga siit. Ano ti kakasjay, handa makan anos. Pati pa nagdengag ka lang am ti anos. Amen. Hallelujah. Anak pala nalalpas si blood, di kuro naman nga siit. Ito nun, explain ko manan, di kuro na nga siit, di nga nagbibinunutan da nga bado na. Ay. Awan pala nga nauawatam, ti kayat mon. Alam amin. Ano di may isa nga, ano di sursuruan ni Brother Marvin Thompson nga iti guitar. Barbarkadak ni Brother Marvin at the time. At bulag nga rod. Sumati pang ukwarta na dyan gisursuro ti gitar. Sumumay de may isa nga taong. Kahit isurwana ti key of C. Itata, insuro na ti C and C7. Itata, in pa-apply na, iday kanta, idinalpas ko nanda jay tao. Jay C-sharp ngay. Dagi jay ngay, apay dagi jay C-sharp, C diminish, kung kunan, aguray ka, kunan ni Mark. Apay gulpi up. Usto day ta C, ken C7 nga amum, palaang. Bingi-bingi. Idinalpas, apay mo ti JP man, Brother Marvin, sa nga gasutin bayad na, kat sikin, sisibin lang. Apay gulpi na. Usto na jay atap no ma-memorize na. Tano itid ko mo lang amin nga amok, baka maupay. Ay kasi mat. So nga oray, kada kayo kasi, itid ko amin nga amok, tata. Nga mabaling ko nga ibaga, ti nasurok kamay sa nga oras. Agawid ka. Kunam tumulaang, ang ko may apply. Ngam na agam ka. No minsan kaslaka da jay Israel, idagitin nag ni Apo Diyos timana. Inbagang ni Apo Diyos, jay kanin nyo lang te alan nyo, iso lang de ilutoy lang de kanin nyo tatate alan nyo. Apo na panda, tidak dumahanda dengan di instruction. Apo nag-urnong dati para bigat, para may sasiguro nga Domingo tidak duma. Hindi ko lang dinanganda di kabigitan na igas. Tay bagang ni Apo Diyos, di kanam, iso ti kanam. So nga tatamada ti teaching, mangan kakit din, ag-receive kan ti revelation, inot mo, nagididad duma, ta stadium tumanan, no bigat. So ano niya tipakan de Holy Ghost sa ta, umanay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. So ano makita mo lang na ito'y maagasan kan. Agdengdengag ka lang maagasan kan. So nga do'y ken testimony dyan, agdengdengag na lang naagasan dan. Because naawatan na. Ngayon nalanggam amin ni Jesus a penalty for their bodies. Umanay ni Jesus. Umanay dyan workout na. Nakaagasan. Anda ay kurang na na dyan healing. Awan. Amen. So, okay. Mapanayon.
Iti Colossus chapter 2, erugito verse 12. Sige, basa. So kita nyo, nakipag-war tayo in the Spirit. Okay, sige. Tuloy. Okay, napurgib ka. Nagbalin nga alive, the Spirit mo. Amen. So you are saved. The Spirit mo, saved. Now, mapantayo, dyan workout na, the soul and body. Kailan makita yun ay. Sige, tuloy. Verse 14. Anya dahihay ayang. Sige, mapantayo, iti dadong mapataros. Sino King James, kastoy. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Nagijay di penalties ti law. Tandaan nyo, iti gospel for the Jew first and also for the Greek. Kailan makita yun ay? Kailan makita yung save the Jew in Greek is the gospel. Which was contrary to us and took it out of the way, nailing it to His cross. Mapantayo tinilti. Sige, pasa. Charges. They charge the law. Law in the Garden of Eden, in law ni Moses kadagiti Hudyo, amin nga charges na dayay nabayadan. Iso nga na-cancel because ada ng bayad. Sino tinang bayad? Ni Jesus. So binayadan na amin nga penalty ti sin in the Garden of Eden. Can the law of Moses amin nga kontra wano penalty ket nabayadan. Paid in full. Isu nga rita bagim, nabayadan ti punishment na. Nabayadanan jay saksakit nga curse iti law. Dajay ti mang charge. Dinman ni Jesus, iso na tinag-charge. Iso na itinapunish. Di ba good news di? Iso ako na greater than science because tisen siya, hana may katibasol and sana mabayadan ti penalty. Iso nga han nga kabutang ni Satan, itisen siya. Hana kabutang ti injection. So, kayo ang taltalak no, adakwar tayo. Ano yung bagbaga, adakwartak? Kayak tagpaagas no, agsakitak. Adun, tinay bagbaga dita, natayda. Prematurely. Tandaanan nyo, nga madiday. Pero kailangan believe ka kay ni Jesus. Hallelujah. Don't trust in your money. Trust in Him. Hallelujah! Sino tinang ikat ijay nga charge? Ni Jesus. Iso nga awan timang charge kin ka. Handa ka nga charge ni Satan. Handa ka mo't nga charge ni God because inaccept mo ni Jesus. Kundi panang bayad na ijay. Binilib mo. Amo yun binayadanan, hang mamintalo ti bayad. Mamingsan lang ti bayad.
Di binayadan natin na minsan, uston. Hanabayadan tumanan. Iso nga, it is done. It is finished. All paid in full. Full payment. Bayadan di kagudwan? Binayadan di kagudwan ti basol? Whole. He paid in full. Oh my Lord. Dadi mo may batay, you are healed. Anyaman na yung sakit, cancer, ulcer, high blood, diabetes, hepatitis, pagkabulag, pagkapilay, pagkakubo, pagkaumal. All kinds of sickness and diseases was paid in full by His suffering. Amen. Oh my Lord. Dito kailangan nyo makita, biliban nyo diyay. Di ba isumalan dyan salvation? Diyan ka sa tayo nga na-save. Binilib tayo, biniada natin, basol tayo. And then napakawan tayo. Di nubiliban tayo matay tayo. Di ba gasan tayo? Nubiliban man diyay. Biniada na dati kinapanglaw. He became poor, that through his poverty, you might become rich. So nga nagbalin nga napanglaw, iti material, iti physical, iti cross. Nagsuffer iso na dyan, binadan ti penalty, ti poverty. Iso nga awan ka kumay dyan. Sana yung regalo dyan kinabaknang na. Iso nga, namum na yan, bumaknang ka kumakit. Sa balin to, pagtatrasan nyo dyan, laing nyo, nakulap yun. Minsan. Agpaiso, agtrabaho tayo. Ngambilibam diyay. Hallelujah! See verse 15. Okay, tayo. He disarmed. Ano tayo sa one? He disarmed? Dinisarmaan. No, adda ko maarmas ni Satanas, inikat ni Jesus. Kasla tiniliw na, inikat na di armas na. Inikat na di power na kada tayo. Di power ni Satan nga mang pasakit, kada tayo, dinadaal ni Jesus. Wala nga kunahimanan, apa nga ngagsaksakit nga urti Kristiyano ngay, han tayo nga rod nga ammo. Diba, kuna na lang the Bible, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Dinuhan mo nga mo the truth, di agsakit ka. And that's not the fault of Jesus. That's not my fault. Ako ang basol di ay isursurok. Malasignuhan ko isursurok. Ada basol ko yun. Pero isursurok mo't ure na lang ang mga uratak mo't nga mga ibagbaga explanation kas ka na. Amen. He disarmed the powers and authorities ni Satan nagday. He made a public spectacle of them in parada na isuda. Ay, apo. Kasla in marcha na isuda. Amen. Iti panagbaligi na iti cross. Maraba. Hayerabose. Naganas. Iti cross na nga inabak. Dinestroy the power ni Satan. So nagbalin nga lasag tapno ma-destroy na diay. Kat inaramid nan. Okay, last verse na tayo. Hallelujah. Valuon nyo dagitoy. You are healed. No amuyo dagitoy sa tayo ag worship, sa tayo ag praise. I-confirm ni Lord. Nawa-nawa mo yun, ijay pa lang, kurang. So, sabay, kurang tayo lata, pero at least man lang.
nga dapagbatbatayam. Aming nga penalty napanan ka ni Jesus. So nga want to write the penalty. Amang penalty kin kan. You are saved, healed, delivered, blessed, sanctified, justified. Hallelujah! In Jesus' name. Whew! Ephesians chapter 2 matlang. Verse, orero kita yun, verse 14 matlang. Hallelujah! Amen! Okay, alam man verse 13 about the blood. But now, not tomorrow. But now in Christ Jesus, you who once were far away, datayong ahintil nito'y, have been brought near by the blood of Christ. Nasidag tayo ti Diyos, kas Israel. For He, verse 14, for He Himself is our peace. Okay. Who has made that two groups one, and has destroyed the barrier. Okay, daday barrier ti hintil ken Hudyo dinestroy ni Jesus. Pinagbalin na nga may maysa ti hintil ken Hudyo by His blood. Tapno mamasidag tayo iti Dios akas Israel. Amen. Tuloy. Sungawanan day dividing. Amen. Verse 15. When setting aside His flesh, the law, its commands, and regulations. Oh, kita nyo manan, isumalaang, they charge, iti law, sit aside nan. His purpose, for creating itself one living humanity out of two. oh, ito importante, they born again ka. You are new creation. Amen? Okay. Tuloy. In one body, reconcile both of them to God through the cross, by which He put to death their hostilities. Oh. So makita yon, na tinangyari. Ijay cross manan nito'y na i-reconcile tayo iti Diyos. Hudyo man no hintil, gapu jay papatay na ijay cross. Amen. Tatayo idi nga dayo, na i-reconcilean. Dinadala na yung power ni Satan, pero kailangan, hang kayo agpatinggay dyan, iji pa nakatay na iji cross. Kailangan kitaan nyo nga nagungar. Ket dinagungar, napan iji heaven, tayo reconcile nan, iti Hudyo, wano hintil, kani Apo Diyos, tapno jay life in glory of God iji heaven, ag-work kada tayo. So now, mabalin yun nga i-receive the glory of health, the power and anointing of health. No, han gungar, han pala nga mangyari dahi. Pero nagungaran, sumabalin tayon, nga druhan, jay manifestation. Jay blessing to Israel, blessing tayo matan. Hallelujah! So naawatan yon. So you are healed. Awanan the penalty. You are free. Your body is alive. Amen. Your body is healed. Oh, saved. Amen. Isalakanan ni the penalty. The punishment. Napan amin ti punishment kani Jesus. Kay para di bagim napan kini Jesus. So nga ni bagim na set free. Balayan ti Holy Ghost. Balayan ti new life. So you are alive in Christ. Reign in Christ by His life. Tumakdar tayo, hallelujah.
So, dajay, di pa naka-destroy ni Satan. So, you need to believe. You need to meditate that word day and night. Hallelujah! Sige, kantaan tayo maminsan pa. You are the God that healeth me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya di ba nang kanta tayo dito, i-receive yun. You are healed. Narami na namin ni Kristo. Nalanan penalty for your body. Jay blood na. That's for your blood. Jay narik na na di tulang na. That's for your bones. Narik na na di muscle na. That's for your muscle. Jay mata na nga binulag na. That's for your eyes. Jay lapayag na, amin di ka sakit nga na riknaray dyan, that's for your ears. Noon niya tinangyari di heart na at that time, that's for your heart. Lungs. Amen. Tandaanan nyo ngay tilo, ngipan to ngipan, mata ti mata. So in mind ni Jesus, mata ti mata, ngipan to ngipan, lapayag iti lapayag. Amen. No ulo, tinadadaal, ulo, ti maibayad. So now, naramit amin ni Jesus. That's for your complete healing all over your body. Internal and external organs of your body. Jesus is enough. By His grace, you are healed. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease, my body. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. Come on, sing it to Jesus. Sing it to the Father and heal my disease. You are the God, the Lord, my healer. Oh, you are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word. Yes, we believe Jesus is your word. Thank you for healing us, Father. Thank you for saving our bodies from sickness and diseases. All punishment, all charges, all sickness and diseases was laid upon the body of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for the cross. Thank you.
your Son to die, to be punished for us. We appreciate, we believe, we accept, we are healed, we are now free, delivered from the power of Satan, from the power of sickness and diseases. The devil is defeated, Satan is defeated, sickness and diseases are all defeated. We have now held by your glory, by your anointing. Hallelujah. Come on, receive. Receive the word. Receive your help. Receive your freedom. You are healed. You are free. The devil is defeated. You are the Lord. They are all defeated. Oh, yeah. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent the word. Come on. My disease. Receive the word. Receive the word. Receive the word. You are healed. You are the God. Jesus took all your punishment. He was punished. He suffered pain. He suffered sickness and diseases and nailed them all to his cross. That's for your help. That's for your healing. That's for your freedom. That's for our health. That's for our life. For our peace. That's for our freedom from any punishment. So you are healed. 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 Come on, receive the word. My healer. You sent your word and healed our diseases. You are the Lord. Oh, Jesus. Oh, you are the God of Israel. Our Father. The God of all gods. The God of the universe. Oh, you are our Father. Our God in this church and this congregation. We believe in your word. We believe in Jesus. We believe in all things He has done. We believe we are healed. We believe we are now free from all charges of sin, charges of the law. Oh, thank you, Lord, for our freedom. Oh, yes, amen. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my body. You are the Lord, my healer. So I am now healed. I am now healed. Oh, yes, amen. Thank you for healing me. Thank you for healing my body from head to foot. Thank you for healing all parts of this body. I am healed. I am healed in Jesus' name.
In Jesus' name. In Jesus Christ's mighty name. Oh, yes, amen. We command every sickness and diseases. We command all evil spirits, unclean spirits. You are defeated, destroyed by the crucifixion of Christ, by His death and resurrection. You are defeated. Come out. Come out. Sickness and diseases. You are unclean spirits. You are cursed in the mighty name of Jesus. Come out. Leave our bodies. Leave this church. Leave this congregation. Leave. 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 Go in Jesus Christ's mighty name. Come out and never come back again in the mighty name of Jesus Christ. Oh, we are healed. We are healed. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Woo. Yes, amen. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. You are healed. You are alive in Christ. You have the life of Jesus, full of health. Amen. No sickness, no disease. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. God bless.